Kua hipa te kotahi rautau i te taenga iho o tahu Pōtiki Wiremu Rātana ki te rohe o te tai tokerau. I haere ngā apataki o te hāhi rātana ki reira i ngā rā tatanei ki te takahi i ngā tapuai o tō rātau poropiti, o tira ki te whakapakari hoki i te whanaungatanga ki ngā rātana o te nota. Koinei ngā reo. E rere atu nei. O te tangata i tāmai ki konei, mai ngā pito o te motu nei, ne? Ki tēnei kaupapa, ki tēnei kāinga iti nei. E whakamahara nei te tāinga tuatahi mai o tahu Pōtiki Wiremu Rātana ki tēnei pito o te ao. Ere mai a tahu Pōtiki Wiremu Rātana a te māngai. He came and he healed. He aka noa aia e tahi wāhi. I tīmata mai aia i roto i te marae tuatahi mihipa. E toru rā te roa o te noho ngā morehu no ngā tōpito katoa o te motu ki te hiku o te ika, ki wainga nui ngā pariha o te kao o te hapua noki. 80% of our people in Te Hapua, it's always been had that big influence of Rātana from when he first arrived, which was 100 years ago. He whakakaha i te hono ngā morehu te whai. He pupuru hoki ki ngā kōrero tuku iho. Gathering all the morehu up the north to make our way into the future, because prophecy says that the whole world seeks for what the Māori people have. Ko te ropu i tautoko ana tēnei hui i a Tauranga Moana, i a Rātana Pā, ko te hekaratari o te hāhi, me ngā rūnanga katoa, ngā mema o te pekanga o tēnei whakapono. Hura ana ko tēnei tohu hei whakanui te whitu te kautau o te tūnga o tēnei whare whakamoemeti ki roto o te kao. I roto i tēnei māramatanga mo te ao katoa. Hara mo te Māori anake mo te ao katoa. Ko ngā tapuai o te māngai e rongo tonu nei, e ngā morehu nei. Harata Brown, Te Karere.